Sasa Ibrahim atakuwa ngapi leo? Oh, professor. Kindiki. Kithure Kindiki. Weta o Kithure. Kileto lake ni Kithure. Kindiki is the surname. It is very important to know that deputy president. Yes. He is now deputy president. We have never called him that here for the first time on the JKA Tram with the deputy president of the Republic of Kenya. His Excellency. Professor. He acquires the title Excellency. No, tuna deputy. Mungu amuo kile president. Yulavi muno. Unaenda sana. Yegeza mo no president. President ni doctor. But is he a doctor? Kulikana na mathomithagia ri. The what do you call this? The academicians. A doctor is like a professor. Kile wekaga ri. If you teach at a university as a doctor, they give you the title of professor. Associate professor. So ideally the president is also a professor called no athomi. Akono ne athomirite university reu. Yes. No na uturathwo ni ma professor. Niwe hakiri theri. They hakiri theri. Reu Ibrahim reu. Is the deputy president. He has been sworn in officially. Yes. He is now deputy president. No docio kuratwikia ndungiraririo ringi. Reke tuge guo ni wenyerio. Ongiona nginya andu amuhiriga matina hota gukorwo mamba hemari. Andu matiota riwa KICC. No moina rwimbo ruria rwa makivirio ni twikite atia. Riwa ni tuotete. Atire na ihinda ria gwetha hama. Ni mari ota. Na ngwecie ni mara consultite ethaga. Aria mahuhaga mbura. Ethaga ari. Ni mara irio. Alero sasa tutafuta medhaga. Wale wanafanyanga mvua hapa inaenda Tanganyika. Wasimamishe mvua. Kwa sababu ni mbaya sana kunyesha na unajua tutakuwa outdoor. Ni motari wa KICC. Ni mari otawega. Ginya mwena igongona. Yes. Ni akorika na ehetirio riũa-inĩ. Yes. Na nĩugia nĩ mwana ũreirwo riũa-inĩ. Bas, nĩ makĩoaine na riũa. Yes. No, I want to say something very important now, guys. This is a country of unlimited possibilities. So the Tharaka are a very small sub-tribe. They are not a big... Yes. But they have produced a deputy president. And of course, the Merians are also laying claim. You know, they are there is not much. There is not much difference. Yes. Yes. They are happy. Yes. Now, meru leo wanasikia kwenda kwa Mego ku town. Kadhurima simu yako iko na ile kitu inaitwa umpa. Tulisikia Nairobi hiyo, hebu itiza. Wa USA tumeongoza baba. Wanjue bendera. Kadhurima huku ni wapi inauzwa kali kabisa. Umesema Ngwiva? Ati Ngwiva? Tunakunywa huko Ngwiva leo baba. Umesema Ngwiva ile karibu ni gani? Dekarondi? Itiza hiyo uba. Twende huko. Inasema ni pesa ngapi? 400. Kumbe watu wa Nairobi wanaringa na hawana pesa. Hiyo ni pesa kidogo sana baba. Itisa uba. Sasa tuende mahali tukule pizza. Baba, umeona profesa baba. Amechukua tamu. Unajua sasa saa hii tunaongea hivi. Huyo sasa ni president ni waiting. Ruto akimaliza 27 Kindiki naye awe amefika. Apande hapo pengine. Ande hapo pengine hata zizi bendera zifuate upepo baba. Tuliwaambia tutaapisha mupende msipende sasa angalia. Tunataka hiyo bendera weekend hii. Isukuke kwote. Suka sokoni ya nguvu. Dharaganithi. Iende paka maua. Ifike mlima. Vali yule mtu anaitwa nani yule alibeka bendera kwa mlima. Vali Munyao alibeka yake. Na kekinde kiatwareho. Tundunge yetu baba. Saa hii tunaongea na wewe Kindiki ni mtu ako na pikipiki sina msurura. Na si pikipiki hizi za bonda.
Ya tiboda. Pikipiki za BMW baba zile za polisi za presidential escort. Sasa ni mtu masaluti zinapiga nduru. Kila mahali akienda saluti, akigeuka hivi saluti. Akimeza maji saluti. Akiteuka saluti baba. Kipiga chapi ya saluti. Inarudia ukiingira kule current residence. Yes. Deputy President. Sasa hata tayari tunangoja. Tunasikia kuna picha za yule alikuwa asijangolewa. Na kuta zisafishwe. Tazusafishwe kuta. Na wale masabota yake nasikia walikuwa wameandika kuwa na makaa. Kupakwe rangi. Tuende pale kwa swimming pool. Tukae hivi tukule veve. Ndio wajue kweli wa Meru tumeonekaniwa. Tumekaa kwa yua siku mingi. Sana. Mtu amekuwa mkubwa huko. Nikina Kiraito. Na sasa akiwa deputy president sasa akiyaongea mambo ya Meru inanyoroka. Hata mambo ya gavana hiyo tunamaliza haraka. Sasa yule ni mtu mkubwa. Hakugakija ni kumethera irima rero ria ngari cia Meru Nairobi. Sasa gari zetu tunaona zikianza kubebea huku juu ya Kamasho. Tutafutiwe mahali ambassador tuache kuteremka. Gama ambassador hapo ama Koinange street mahali hakuna msongamano. Makiwani siwe sinapitana na tutawatirikisia madhirifa mamatifa. Na Ken Silva. Nere kwa shore to mami. Nere kuyo. Eta watu ya. Na nishukua foto foyo Meru kuoma. Oh, Sandbad. Sandbad baba. Sasa tunaongea sisi tuko na hotline. Hotline ya kupiga moja kwa moja. Serikali. Sisi wacha tuzunguke town. Nimulisema hapa ndio wapi? Wapi Kameme tupeleke mahali iko. Hapo mutalipa dudhi pako Kijabe Street. Iko Kijabe sio kule yu. Kuna Kijabe Street. Iko hapa Nairobi. Iko hapa town lakini utatembea kidogo. Tupeleke hapo. Alafu ukimaliza hapo utupeleke Maroroi. Na Dhome huko ndio tumejaa. Tuangalie tuione. Tujue ni nani tunatawala. No, they are over the moon. No, they are very happy. Hizi tumesimama kwa yua masaa yote hiyo tukingoja mtu yetu apiswe. Magu gaona magikara ginya thinashara. Yes. Matinge maka. Wakati alisukua akasema audio Valiants. Akasema ai. Kedura kete ki Ibrahimu baba. Maigire rabu magagoide. Ibrahimu nakwambia ile kitu ametufanya Ibrahimu. Ni kama tu ule Ibrahimu. Wakati Ibrahimu aliulizwa tutakula nini? Akasema kuna kile kitachinjwa. Na kikachinjwa akapata baba. Ibrahimu. Anyway, congratulations. Congratulations, Professor, Your Excellency. Professor Kendeke. Yes. His Excellency, Deputy President. Yes. Na wa gatatu riu. Hari Deputy Presidents. Gatatu. The first one was William Ruto. Second Deputy President. The term DP. For a minute there. Vice. For a minute there was under the bus. Under the new constitution year 2010. DP. Is Deputy President. Yes. There was William Ruto. There was Gicagi Gachagua. Yes. Now we have Professor Kendeke. Hapo awali ilikuwa makamu wa rais. Sasa ni naibu. Yes. Wa rais. Deputy. Yes. Ni kazi
Yes, it's a call to service. Oh, it is one actually the second highest office in the land. Yes. All the best, Professor. Oh, well in, all the best. Yeah. Hey, no, I'm telling you, they are over the moon. and I'm very sure on Andu afatie guthie nacio riu muthe ni irura ruririo. No nginya igemie. Yes. Ni arirukagia bendera. Ene we arirukagia bendera imwe. Ya the national flag. Tonda kiri standard. That is standard data president. Standard ni ya mugathe. Yo ndokiu getingia gutuma uigue wega. No, you must feel good. Yes. Rirukitie bendera. Othiurukiire and you know the deputy president has right of way. Yes. Au ne hega. Nĩ sawa. Ndĩreciria twambe twethane na mũndũ haha thimũ-inĩ. Ndio. Reure. Wa Munyoro. Wathiĩ atĩa? Mũndũ gongori. Ndona nĩ apostire. Mũvillager. Mũvillager. Nĩ ngũikĩtie ritho haha Facebook page-inĩ yake. Ndona nĩ agathĩka we mbica na ndũmĩrĩri. Atĩnĩkĩire nyeki. Mena imwana ciake. Yes. Na maitũ wao. Nĩ Gachagua. Nĩ Gachagua Junior. Yes. Onake nĩ Mama Dorcas. Yes. Pastor. Yes. Na nĩ wona andũ acio mena pikoko mũciĩ. Atĩrĩrĩ. Ti mũcũnũ. Aca. Ĩno nĩ pikoko. Ani maronekana maikarĩte zitarĩ nĩguo wĩragwo atĩrĩrĩ. Ũkarora andũ a mũciĩ tondũ mũciĩ no kuo geka atĩa. No kuo gacoka. Wĩragwo mũndũ aremwo nĩ kĩoho akayagĩra kĩ? Andũ ao. Nĩagĩpostire hau nauga thayũ wa Kristo nĩguo arĩ naguo thĩinĩ. Maikaranĩtie atĩ na andũ arĩa mamwĩgie. what is called betrayal. Matangĩmũkunyanĩra. Na nĩ maya rĩu nĩ andũ mamũkoniĩ. Ũhoro ũrĩa wĩ wa marĩ nĩ atĩ aya nĩo mamũkoniĩ. Kuna me rũgongo. Yes. Rũgongo atĩnĩkĩire kanyeki hau. Yes. Na nĩ njũĩ rĩu haha nĩ bamĩrĩ. Nĩ njũĩ hatirĩ waga mabirĩnja marĩũka. No, of course mũnene akĩingĩrĩte mũkamenya ekuo rĩ. Majirani no nginya moke mamwĩre mũnene twaigua wĩ gũkũ. Na maingĩra makerwo atĩrĩrĩ mũtigatirie mũkĩgweta kĩndĩke gũkũ. Nĩ mũtonye na ndeto cia mũciĩ. Atinde mũgĩcokia ũrĩa ũngĩ ngoro. Tigatinde mũgĩcokia ũrĩa ũngĩ ngoro na maũndũ matamũkoniĩ. Nĩ mũrehe maũndũ twario ma mũciĩ. Tũcokie mũndũ ũyũ kĩ? Twambe tũmũcokie na mũciĩ na tũmũcokie thayũ. Na tũmũcokie thayũ wa ngoro na riri. Yes. Mũcangi no mwaka mathi kũu. Mũcangi nĩ rĩrĩ. Ũrĩa wataima DP akĩaria akamũkora DP akiuga nĩ marĩkanire macemania akamũkũnjũrĩra gĩkĩngĩ. Mũthuri ũrĩa augire nĩ mũrata wake mathomaga nake. Yes. Na nĩ magĩire na ngirimiti. Atĩ acemania nake mbere ya maũndũ mothe gĩkĩngĩ hua. Rĩu mũcangi no mwaka ũkĩmũkua mwĩra atĩrĩrĩ mũrata wakinĩ wandĩkwo ti gũciarwo. Wandĩkwo ti gũciarwo. No mũcio na arĩa ũtahũthagĩra rĩ nĩ ũrabatara hiki to tichi. Kana mũchema. Kana ũkimĩrwo mũchema wa moko. He mũruri wĩtagwo Anania nĩ aũkimaga wega. No tũkimagĩra gũkũ. Ũngĩrerwo gabae rĩ ndĩrakwĩra ũhĩnde hĩa ici igĩrĩ ũngĩcoka raini ona ndũngĩtĩkia. Na wone toro. Toro kuona wega mũno. Ndũkaigue nĩ maũndũ ma mawĩra. Andũ mabutagwo ro mũthenya. Ningĩ ona we ndũikaire ũru. Ndwĩrarĩra. No anga nyina Gachagua na imwana ciake mangĩkĩaga gĩa kũrĩa. Matiĩtunĩhia njuĩrĩ. We wĩ sawa mũno. Reke ũreherwo mũkema. Na twagũthaitha ũhĩnde hĩa ici igĩrĩ. Wambe one tũrundurundu tũnini nĩ tũcitabiraicaga hakiri. No ngĩhota kũina rĩ wĩkĩrĩrwo rwĩmbo rũrĩa rwĩtagwo rĩrĩ jeshi mwĩ gũkũ kana
Nĩ mũinũkire. Nĩ rwĩmbo rwĩna mbu gatagatĩ. Ũrakĩrwo nyĩmbo ta Joyce Waithera. Haha ndagĩtarĩ ũkaugĩrĩria. Kendo wa Sami nĩ mũzuri. Ũkaugĩrĩria. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagia. Ndũkanaigua kĩmaka. Ona andũ nĩmekiragia tigiti kĩu kĩna mbeca nyingĩ. Kandu ndacokire kumenya. Twacokire kumenya na nĩ waratũmagĩrwo. Wĩra ũyũ ũrutaga ti mũingĩ ta nĩ mũingĩ gũkĩra mũkiaro ũraneao. Ona rekio ũguo tũrakuona gũkũ. O ũndũ wĩ gĩtũmi mũnene. Ithaa Gachagua ndũkamake. Tamba ũkũnjũrĩre ngiri ĩrĩa. Amba ũbange kaũndũ karĩa gaitũ. Akerwo mũcangi hau nĩ ũkwamba ũtigane no. Acha nĩ tũrĩ ngirimiti. Kira we mũndũ ũyũ ndarĩ harĩa ararĩ. Mũcangi nĩ waragia mũno. Ngiri ũrĩa ti andũ. Acha abanga ona ataingĩrĩte hau. Mũndũ ũyũ ũrĩ. Mũhagũre mũcangi ndwĩkanu thoma ngathĩti. Nĩnjũĩ. Na nĩ kũra mũbotia na ngiri. Nĩ twaiguanĩire kaũndũ kau nĩ ekaga. Ndũgĩtige kũmũririkania ironda cia tene. Acha hau gati handũ ironda irokĩra. Weria mũcere wa bisari. Abanga mathima mũmĩrĩri. No nginya. No, they have to. Amwĩreke kwĩrĩ ũndũ maice Gachagua. To niĩ ndĩkĩrĩ mũtũri mũno wa rware rũrũ. Tambo cokanĩrĩria rũkũ mwena waku. Cokanĩrĩria rũkũ. Na mũnene ũtwĩtĩkĩria ũmũthĩ tũhĩndĩre haha. Nĩ ũgũtwĩtĩkĩria. Ndũgatũkayũkania ũmũthĩ no mwaka tũikare twĩ hamwe. Rehe kĩrĩa. Thiki. Thiki ũmũthĩ mũnene ndarĩ na ũru. Kĩndũ atĩ nĩ kĩranyeki wega. Ĩno nĩ ĩrarekia. Peacock. Ĩno rĩu nĩ mwera kana nĩ njamba. Ĩno ũrona ũguo nĩ ya mwera. Nĩkĩo ikorwo ciĩ nduku. Ĩrĩa arambararia ũguo nĩ ya njamba. Nĩ ũgũtũha yatũrĩkia rĩ. Yatũrĩkia nĩ ũgũtũha. Ici itiĩkĩragwo gotoni. Cikuagwo na andũ. Nĩ ĩrĩ ngari yao ya kũmĩkua. Gĩtikagio karatathi ĩmwe na ruza nĩ ũndũ wa thumu. Acha. Koguo kĩrĩa kĩitũrĩkie twambe tũkione. Wauga nĩ ĩrĩkũ ĩkomeire. Ithaa Gachagua kangwĩre ũndũ ũmwe. Mũndũ nĩ agĩraga nditi. Na ngũkũhe mũhano wa mũndũ ũmwe ũtũkuhĩrĩirie. Wĩtagwo wa Kĩũnjũrĩ. Magi wa Kĩũnjũrĩ. Arĩ waziri. Thirikari-inĩ ya Uhuru. Akĩamba akĩneondo bũrũchoni. Kana wĩ gũtũ mũnene. Nĩ njũĩ ũguo. Arĩ waziri wa ndu bũrũchoni. Agĩcoka agĩtwarwo kwa Ngĩrĩgacha. Ndiũĩ nĩkĩ mũranie na ngigĩkia werũ. Agĩtogio. Atogio nĩ aracokire Mbaranginyo. Aretia gĩake kĩa member parliament na saikia roretie ahũrire nginya mbarũ kũndũ kũrĩ gwake. Ithaa Gachagua tondũ mwarimũ nake rĩu nĩ kũrĩkia ararĩkia rĩ. Governor etia kĩo kĩa governor etia kĩo tũgĩre nditi. Andũ aya no tũrĩ mogita. Etia kĩa governor Ithaa Gachagua. Na ndũkorie mũndũ kĩũria. Andũ othe maigua rĩtwa rĩu. We ũgarurwo ta ũrenga ũrĩa wĩra gwake Raila kura aruragwo kwao. Andũ maigua wĩho. Ana mũndũ ũrenda gĩtĩ kĩu aigua rĩgatĩ wa Gachagua nĩ agĩtia rĩ. Nĩ ũndũ wa itĩo rĩ akaruta ngũbia ainũke. Nĩtũgĩre nditi wa Gachagua ndũgetĩkĩre. Gĩra nditi mamenye mũciĩ rĩ. Mũciĩ andũ no marũgamĩte nawe. Mamenye nĩ tũkũnyitĩte. Na tũrĩ kũroraga ta iria rĩriko kiugo ciaku. Na maũndũ maku mangĩrũka tũriuma mbabu na kĩ. Na thamuni. Etio kaũndũ gũkũ. Ĩyo nĩ cabinet ya itũra ĩramũtara. Ona president ya retire nĩ athiaga kũrĩithia ng'ombe. Na ti wĩra ũrĩa andĩkĩirwo. Rĩu nawe eta retirement ũtuĩke governor. Tũikaraga tũkuonaga gũkũ. Na we maendeleo ndũkĩonagio. Na wĩra nĩ ũĩ kũruta. Kama maũndũ macio nĩ tũrĩaria. Tũrĩaria maũndũ macio.
iria mu kamu kwa batu tuikare watu waragie jago ithia bendera tene maundu macio Gicagi ni ugukira riu Gicagi riu ni waririe muno kengiri twarekagia maundu magu mekarete wega riu au thiru riri no hau munene ndirakwira harore muno we Gicagi ni maundu mugu tukumaria baadaye raisi ndo betu ikare gutuhorere we mujire gaturianire gaturi kirajina Gachagua kiri atia arireirie now it is good to have your people around you at times like this at least mukaria tu story to atene kama ukariganirwo ni mathina munene ona bendera ni uchoki we Gicagi kira na ni ugocie we munene wacho murotari wa Gitakare ni Gicagi burario era we we wish him peace. We wish him well. Peace of mind. Yes. Kevin Moya. I think Kevin Moya the Tiwawa Viciari G. Yes. Chikiriani muse. Na Gicagi nake karipoti gake. Karipoti ka Gicagi mune. Hey, wake up. Unajua what time it is? Deputy President nake ni Abraham Kithure Yendeki toka Tharaka. Yes. Waziri wa Interior in acting capacity ni Musalia. Ide doni ya gazeti notice reu Musalia Mudavadi ni acting interior CS. Yes. Na araheirwo wira immediately aheanite holiday. Ni araheania ka ni mwehitithio araheania ka ni Musalia. No ni Musalia the gazette notice irandikitwo ni Musalia. Oh, ndiaje yene kide kitono. Tono akiwa I'm giving Kenyans the holiday because I am big. No. No, the acting CS. No araheanire holiday. So his first assignment was to give a holiday. In a flash of a second. Yes. Mesema ni mimi toa hiki tu. Toa. Babu ona shiti kikoshi karete o. Bana shiti kukua mkopo. Shai unajua ni mkopo wa mawaziri na zaini Indiria. Tuko na security. Ni yetu Indiria. Na pato tuna mawaziri wote wanatuchep. Watavutia kwa atuoli kitu. Hiyo kitu hata vile mmepea Musalia akitingi. Mukimalisamo mpatie watuoli. No atuweke Interior mwega. No ye ucio nake ni akoburudozi andu. Na ne mwega. Geturwa kiu nikienda burudoza tarora history ya geturwa kiu. Matiang'i. Yes. Meshoki. Yes. Who was the other one? Kwendekea nginya na Professor Saitoti. Yes, and they were all no nonsense. Yes. Na kwendekea na Kaisere. Was also no nonsense. But now Atuoli will go overboard. Kana kine oriri. No maneka po. Wow. No ega kumenya ka kiu gucoka rugongo. Tokira kirio rugongo. Yes. No kineo. No. Kapo. Ni magine rugongo. No na kiama gake ni masainanire agreement ira Kenya Kwanza. Yes. No kine. No mamunyuguture kiu. Mwana se ni karete kae hoine kidogo. Ti kidogo. Ucio ne sana. Tondu waitito iko aragirwo gia guthambia ruriri. Waitito agirio guthambia ruriri. Na ite kiu kia ruriri akakienda problem tondu na eto ate mheshimiwa Mabona. No. Mili. Ilikuwa nani? No, mama Miradi ndiye alikataa. Nani? Anaitwa atia? Sio le shop. Kwa nini jina inapotea? Anaitwa nani Mudhoni? Millicent Omanga, sio Mili. Alisema hataki. Na Waitito ni adekithie makimura hera hawe.
Hela pio. Pio. Riwa itu hara na pia interior ri. No geto gene. Murugongo. Yes. Eki getu kana kuna rugongo tuyetio ri itwa. Riu no nginya urore riu for one. Yes. The closeness and the proximity to power. Yes. Itito bana. Yes. No. Nyoro. Nyoro former governor. Awesi unajua ni mtu yanakule Jubilee. Wa Mushoba. Awesi. Kwanza mtu alikuwa mrengo ya mtu ya village. Hawawezi mpea. Huyo hawawezi mpea. Hawawezi. Sambina. Well. No, a short list. But let me tell you something. And that one, I am not lobbying. I'm just being analytical. Magito getwara rugongori. Kanini Kega would be somewhere on top of that list. Kanini Kega ule wa yala. Kanini Kega ri. No akore stine. There about. Nani mwingine. Huyo alikuwa gavana wa Nyeri akasahaulika anaitwa nani? Anaitwa Barosi nani? Esta kwa Maathai. Athire. Ndio Yafati areho ni kife. Wathire ko. No basi da Maathai ni ehithire muno. Twatiga maũharia na mahiũ. Ndani wa mahiũ. Gĩturwa kĩu kĩngĩ ũkarugongo tũtiagĩte andũ. Andũ mekuo. Watu wako. Kana kineo riri. Another formidable person. Ogota na gĩturwa kĩu tondu kũu gũtirĩ ngigĩ. Nĩ Mwangi wa Kĩũnjũrĩ. Yes. No atige wĩra wa MP. Nake akwĩkĩte ithaburi ega tondu thikũ ici nĩ kũrateng'era. Thikũ ici nĩ kũrateng'era. No tondu nake no agĩcabĩte ta MP mĩaka mĩingĩ rĩ. Yes. Ndĩreciria no auge. Na nĩacambĩte waziri. Ndangĩthũra a comeback. Ti mũndũ mũgeni maũndũ-inĩ ma cabinet. Yes. Na mũkũ execute duties cia waziri. Ũcio tondu ndĩndio na gĩũkĩrĩria kĩhandũ. Na waichongwa. Eke gĩtuĩka nĩ gũcoka rũgongo. Yes. Tulisema Waititu hapana. Waititu. Mwangi wa Ilia. Huyo anaweza. Lakini na atatupiga. Huyo asema nimesema wale wakola wa ng'ombe na mimi ni mtu wa ng'ombe. Na wamaliza leo. Na hiyo labish. No, Wairia can be a good in the interior. Kwita darega mwaka. Nakuwa kwenda mundu we restrained. Kwa unakuwa you'll step on so many toes. Yes. But as long as you're stepping on the right toes that disturb us. Nikule ando na matale bureki. Ya misifi echokyo. Na dikuga legi. Wairia no. Wairia tuna Wairia wa Kĩũnjũrĩ. Shambina. Kanini Kega. Yes. Kang'ata mũcio ndangĩũkĩria gavana. No, twina gavana ũngĩ wacabire ta gavana we out there. No Nyoro na Waititu. Moranga gũtirĩ former we kĩrĩa nĩ ũkũrĩkia rĩkĩtie. Nĩ former wa kũrĩkia. Ona ũrĩkĩtie. Nani mwingine? Kũrĩa Nyandarũa. There is the former governor Nyandarũa. Kimemia. Kimemia. Unajua kuna siku alikuwa na nguvu sana kwa serikali iliyokuwa hapo. Labda alikanyaga hawa. Uzuri wake ni mtu anajua mambo ya kiserikali. Ndio, lakini sasa wakati alikuwa mkubwa hawa wako sasa walikuwa wadogo na wote walikuwa nasikia wamekanyagwa na yeye. Sasa hiyo ndio sida. Sasa kuna mwingine alikuwa head of public service. Alikuwa ito nani? He was head of public service. Even Kimemia at some point he was in that position. That was the gentleman.
Alikuwa kwa serikali ya Uhuru. Mugani? Na hata alikuwa ameritainiwa kwa hii ya Ruto kidogo. Oh, Kefisho. Not Kefisho can be a very good one. Lakini kwa hii serikali sioni. Hii serikali haendi. Sioni. Haendi. Was called Kenodio, was called who? No, what was his name? Public Service. Public Service. Secretary to the Cabinet of Public Service. I don't remember. There was a man. No, because Kememi was once secretary to the cabinet. That was a while ago during the Kibaki era. The PS wa security. Yes. Kuna mmoja alikuwa hapa katikati ya Uhuru na Ruto. Nani? Kenodia Bogwa. Not Kenodia Bogwa. Kenodia Bogwa was controller. Yes. And former governor Nakuru. And former governor Nakuru and former APTC adjutant. And the head of AP. Yes. Ni nani huyo? Bone simkumbuki. We are very astute gentleman. Nani huyo? Nitamkumbuka tu saa hii. Tuendelee kuangalia, tumesema Shambina. Bado tujaachieve gender balance. Baigolo habesi amkia ile. Huyo ni governor wako kwenye kiti. Lakini hii interior pia tukiangalia mambo ya gender ni vile siani yakikubali hiyo kasi. Nani? Martha Karua. Sioni. Unaona kifanya sioni. Maki yake hiyo interior ali. Mutanyoroka. Huyo naye atanyorosha. Tanyorosha. Lakini kwa hii sioni. Sio laisi. Ama wapatie Bishop Margaret Wanjiru. Kuna siku alisema alikibishwa na hii serikali. Na ganelea kwa hiyo wira juzi. Dr. Joseph Kenyua. The immediate former head of public service. Yes. Dr. Joseph Kenyua Zenki Muzoni. That one. He is very diplomatic. Timoru. He's maudu ma githirikari ni oi. Yoria. The wife of Professor Kagwanja. Monica Juma. Yeah, huyo. Pia huyo sio mbaya. Mbaya. Yes. Na bado she is still around in the system. Still in the circles. Yes. Sio mbaya. Kana leo magi cia gutabirira muno makihe wa kiruba. Kedwa gane proximity tu power kana leki. Ona ti proximity. Magi gitiki wa kiruba no tuikare wegega na bururi unyoroke. Ho ithuĩ no twende ithuĩ. Ithuĩ rĩu. Kana gatonye. Tone jwe biyo matigega themba. Gũkũ nĩ waikũrũka. Thĩ muno. Nyamba mbate nginya hamunene. Coka igũrũ. Coka igũrũ. Ithiĩ kuma member parliament. Coka rĩu refueo. Tiga gũka ngiraundi ningĩ mũno, ite imwe ti cia ngiraundi. Kwa ibori. Yo wajirie karia ya ngaro ya nyimbo cia siasa. Eta watia? Kawajiko. Kana tone makirire ngaro ya wira thirikari-inĩ ri. Make mwege turua kiu na ngaro ya June. Nĩ ũkire ngiraundi mũno. Wape ndũlũ ya polisi. Coka igũrũ. Wale waese wanatuibia watapatana ndũlũ ya risasi. Coka igũrũ. Ona Karagu ndangiona. Coka igũrũ. Karagu ndangiona. Wenda kuwa wako media na social media uti mundu ngine. Toni jide fali chwa mazigi hebote. Ehera raini yo kwanja pio. Ehera raini yo. Coka igũrũ. To Bishop JJ dai kiiga kanitha. Aca. Nigeha kaugera agwetire.
Kuheo gituru atakiguri. Na ke Bishop Ben ni aikanirio ni mumwamuri akirwo ndakaingire siasa ini. Ni aki Bishop acoka iguru ringi. Ya babata. Era media ine hera social media toka siasa na jera mundu wina ritwa ria gisiasa ria gubandikiriria ni hari andu mathurirwo na maritwa ma kibandi na mundu ona wathani uria wikuo ri ario itemi atemire. You are still an asset to the administration. Garu ya gitemire. Well, ndienda kuga ndatemire no riu ri betie sawa. Well, for gender, yes. Ni undu wa maigana ni ma gender. Mathimu cio macagura ni muthuri kana ni mutumia. Na matingie muthuri tondu riu kuria ri ni gutindikirio ria meheria ninge muno. Kuhe muthuri riu ni go complicate the politics around it. Yes. Kuya Bazenga. Huwa murego unafukuzwa. Wewe unarudi murego gani? Unameja dongo. Huwa murego. Ayai. Ona kameko. Huwa murego. Mekarago ini. Huwa sasa ni murego wa huko wa baridi. Usienda kiminado. Ake minado ale magene wagituru wakimu. Ona Zaki ule wako ule gwitu marumi. Ule wale it matter what CS. Former CS. Zaki is good. No political compatibility. Political leverage. Yes. And assertiveness of political lineage. Timo Kinyerere. Ndio nakwambia ukiangalia mtu kama kuna itemi alitema kuigiza serikali iliyoko. Mundu nginake ungigirwa. He was minister of a ministry that no longer exists. Which one? Yes, Nairobi Metropolitan. Jamlek is okay. Jamlek Kamau. Kama watasikizana na uongozi ulioko, huyo ni sawa. Jamu. Huyo ni sawa. Also no, he is tough speaking and he also has a smooth appeal. Yes. Then again you have to look at regional balance. But hiyo kiti ni ya Rugogo. Hata Rugogo iko na sections. Sababu kwanza Nyeri lazima uangalie Nyeri na special way. Yes. Sababu naona ni kama wamepokonywa kitu kubwa. Wametunyokidhio nyonyo hii. Sasa wapewe mnyonyo. So angalia hapo. Chasea hapo. Na nani? Anaitwa nani huyu wa Mkuluweine? Kagusia. Kagusia. Kwanza ukumbuke kwenye mjadala uliokuweko kwenye bunge la kitaifa. Wale kwa yes na no. Alikuwa mlengo gani? Hapo sasa panapatikana sintofahamu. Na mheshimiwa wenyu Mathioya? Hapana. Sioni. Hata kwetu sioni Ntiria. Sasa kwenu na nyinyi mlikuwa mlengo ya Mulima. Tulikuwa Mlimani. Sasa sisi. Nyinyi ngojeni 27. Kwa hivyo sana tuangalie Nyele. Sana angalia Nyele. Basi sinani amekaribia Nyele sana. Nani? Huyu mtu wa nini? Wa GNU. Nani? Wakiojuri. Wakiojuri. Yeye amekaribia Nyele. Kanini. Yao ndio naona huko sana. Wakiojuri ona Kanini Kega. Yes. Wako na chances. Kuna chances kama tunaangalia huko. Kama ni kuangalia hiyo maneno wako na chances. Yes. Ama mkubwa amesema kama mbaya hata Wakenya wengine wanaweza fanya nini? Kazi. Atoke Mlimani. Apea tuoli.
Sababu kule Nyanza huko alienda na akachukua 2 watatu. Na nasikia bado wanadai zingine. Wanasema mkubwa tumekusikilia sana. Na okay, hiyo isishike igana atia. Anywho's. Hivyo tithi appointing authority. And I don't think there is a law. Hewa thouga mundu angiakti hidare igana atia. I don't think there is a law. Okay. Let's watch the space. Even the thirikari ni guturaga iturwa cia andu acting. Ona hende kurena ma acting yaingi muno. Yes. Sawa la. Sasa that's the president's discretion. Yes. Ya kuamua. Apeane jina kule mbunge. Mtu aende vetting. Yes. Sema uko na mahali gapi, uko na experience gani? Halafu bas. Wongwe gazeti la kiserikali. Bas. Kule kiapo. Uanze kazi. Bas. Wema.